बाप्पा पंचक खाऊ करे जा रे खाऊ करे जा भोजी जा भात डालमा खाऊ ए विग्रहटी देखुच एटा आम तारा माँ सांग मैंने देखुए ठाकुर आलती एवं आलती आरंभ हो जाए आलती आम टी किसी समय देखा तापर आग को ब्लॉग रे कौन कौन होपण को मो वीडियो माध्यम देखा चेष्टा कर जय गुरु जय गुरु जय गुरु ठाकुर आलती को आपण मैंने मनमोहित कर देखु आलती किपर कमेंट बॉक्स माध्यम जनातु से शिव शिव कौन कर शिव संहार कर तम भितर जो सब दुष्ट प्रवृत्ति अच्छी दुष्टामी अच्छी मंद गुण अच्छी ताकू से नष्ट कर से दरकार पड़े दंड दिंतु पिटते कि नहीं नहीं तो पिटू ना आजिकल आग काल में बहुत बाड़े दंड देवे दंड नदेले तुम बदगुण नष्ट हेनी तेणु गुरु तीनटा जाक कम एकाधार आमर गुरुकर ये महिमा हूँ सी आम कौन उपदेश देते जान तुम्हें भल मनीषटे जीवन में ताठू अधिक जिनस किसी ना आम केमती भल मनीषटे हवा तार बहुत गुरुत्वपूर्ण तुम्हें भल नंबर रखिक पास कले जिते गुरुत्व नहीं भल मनीषटे ताठू बेसी गुरुत्वपूर्ण जीवन में कहुई आमको शास्त्र कहूँ थिले थाऊ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सब असार तेणु चरित्र केमती निर्माण हो पार से शिक्षा आमको गुरु दियंती एवं आम ताको ग्रहण कर आम पिला सब शिक्षा तेणु तुम मैंने आज ये आसीच ठाकुर पाखक गोटे कथा समस्ते मन में बसिक प्रार्थना कर ठाकुर मत भल मनीषटे मत भल मनीषटे कर आउ कि दरकार नहीं भल मनीषटे गले तुम जीवन सुखमय हो शांतिमय हो सब भल मनीषटे हम पुओ मैंने जो मैंने अच्छे से तुम गुरुजी को कहीदेवी ब्रह्मचर्य पालन करने चेष्टा कर झील मैंने जो मैंने सब अच्छ तुम्हें केमती पवित्र भाव में जीवन यापन कर चेष्टा कर तुमको बही देवाई कहि गुरुजी की से बही पढ़ क्लास आलोचना करमी निजर पवित्रता रक्षा कर झील पाने शिखब और पालन कर पुओ पाने ब्रह्मचर्य रक्षा कर जीवन में संयमी हम साहसी हम वीर हम से शिक्षा मैंने लाभ कर मोट कथा गोटे भल मनीष हम चरित्रवान मनीषटी जय गुरु ठाकुर आशीर्वाद करंतु तुम मैंने से पथर पथिक हुआ एवं से सफलता जय गुरु स्कूल पिला
ନାରାୟଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଭାଇମାନେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ନାରାୟଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଆସନ ମନ୍ଦିରରୁ ସଭା ମଣ୍ଡପକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାପତି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। କର୍ଣ୍ଣଳୀ ଯୋଗାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ସଂଘସେବୀ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଉଛି। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। আমরা নিগমানন্দের সন্তান, गुरु कृपा ही केवलम। আমরা तांत्रिक गुरुर संतान, আমরা तांत्रिक गुरुर संतान, गुरु कृपा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। বর্তমান আজিকার এই উৎসবর আমরা পরিচালক তথা ট্রাস্টি ভুবনেশ্বর আশ্রম অধ্যক্ষ পুষ্পমাল্য প্রদান করিবে আমার এই মা। তা সহিত চন্দন প্রদান করিবে চিত্র ভাই মহারাজুকু চিত্র ভাই। আমরা জ্ঞানী গুরুর সন্তান, আমরা জ্ঞানী গুরুর সন্তান, গুরু কৃপা। ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଭାଗୀୟ ସଦସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମା, চন্দন প্রদান করিবে বিপ্র ভাই। আমরা প্রেমিক গুরুর সন্তান, আমরা প্রেমিক গুরুর সন্তান, ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମା।
ଆଉ ଜଣେ ବିକାଶ ଗୌତମ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ବିକାଶ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀପାଠ ହେବ। ବାଣୀପାଠ କରିବେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାର୍। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା ପରେ এই ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ମୋ ଭିତର ଦେଇ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲୀଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମୋତେ ତୁମେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଜାଣି ରଖ। ମୁଁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେଖାଇଦେବି। ଏହା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ ଏଥିରେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ଥିଲେ ହିଁ ହେଲା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। फोटो पूरा फोटो लाइन पूरा जय गुरु परमाराध्य प्राणप्रिय परिव्राजकाचार्य 108 सिंहस्वामी निगमानंद सरस्वती परमहंस देवଙ୍କର प्रचलित धारा बा प्रतिष्ठित आसामबंग सारस्वत मठ कोकिला मुखर समस्त साधु सन्त भक्तवृंदଙ୍କର माने उत्साह उद्दीपनार काम बा उत्साह आग्रह कहीं गुरुंकर कृपा प्राप्त होई समस्ते अति आग्रह सहित समस्त कार्य करि जाउछन्ति। ठाकुर महाराज निर्देश करछन्ति गुरुंकर प्रिय कार्य करिगले जगत रे अशेष कल्याण हेबो। तो सही अशेष कल्याण कार्य निमित्त आज एठारे कर्नली सारस्वत आश्रम योगाश्रम बा कर्नली सारस्वत संघ आनुकूल्य अनुष्ठित ए नारायण सेवा जे एठी हजार हजार भक्त शिष्य मानू जो मैंने आसुच्च ग्रामांचल भक्त मानू वस्त्र अन्नदान प्रदान कर सहित ज्ञानदान प्रदान कराऊँच माने सत्मार्ग चलने गुरुंकर बाणी को अति अति सुंदर भाव पर्यालोचना कर उपवेशन माने कथा हूँ यही प्रकार कार्य जगत हितकर कार्य गुरुदेव कहीगले तुम मैंने जगत हितकर कार्य कर अनेक कल्याण हम तो जगत हितर कार्य किमिति ना आसुची जो दुदिन
এই 2 ଦିନରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ମୋର ହେଇ ଜଗତହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ନୂତନ ଆଲୋକରେ ସିଏ ଉଠିବେ। କଥା ହେଉଛି এই ଜଗତରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସନ୍ତି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ କରି ଜଗତର ହିତ ନିମିତ୍ତ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି। ସେହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିବା ଗୃହୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବା ତାଙ୍କର କର୍ମଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାବଧାରାରେ ନିଜକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରି ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହାର ଏକ ମାନେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନମୁନା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କର୍ଣ୍ଣଲୀ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମରେ ବା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଲୀ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘରେ। ତେଣୁ ଅଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତ ହେବା। ପୁନଃ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିବି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଜନତାବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ এই ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ এই ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅନ୍ନଦାନ ବସ୍ତ୍ରଦାନ এই ଜଗତ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦୁପଦେଶ ଦେଇ ଜଗତକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କର୍ଣ୍ଣଲୀ ଆଶ୍ରମରେ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ହେଲା ନାରାୟଣ ସେବା ହେଇ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 4-5 ହଜାର ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ହଜାରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଲୁଗାପଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ରୁଗୁଣ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ପାଚୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ତା ମନ ସନ୍ତୋଷ କରିକିରି ତାର ଟିକେ ସେବା କରି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାରାୟଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆସନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିରଚିତ ହେବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରିବା।